Her vaqtdagi Buyuk Tatar tilində isanmisiz deb dəşəm sizə men Gülnaz Səfərova. Siz adnanın eng populyar jırların ham jırçıların birləşdirib turuşu muzikal qoyma hit paradını qaraysiz. Bugungi шығарылышта jırçılarning gaplanlari turunda сөйләшербез. Kim бақшада, kim o'z repertuari ustida ishlaydi. Qaysi jırçı sanatoriyga barga jina, kimning konsertlari kutiladi. Bu haqda uzoqlamay barısında bilirsiz. Dostlar, bizning bilan internet shiltarida da do'st bo'ling'iz. Instagram akkaunti, YouTube kanali, VKontakte turkumi ham saytda barliq yangiliklar bilan birinchilardan bo'lib tanishib borasiz. Kızman
Жейкеге планнар зурдан қызны оқырға орнаштырасы бар дейіп сөйлеп кетті жерші Ринат Рахматуллин. Har вақытта да жейкені ол зур ауылларда концертлар қою білен мәшғұл. Шетеллеріні яратып бітірмей. Шуңа күрі аның планында ауылға қайтып, соф хава сулап, рәхәтләніп ял ету. Ринат, біз сені аңладық. Сенің білен көплер келешін. Яқшы яллар. Yol boyundan atlap baram seni күзли Ұшырар мекен бүгін дейіп күзлер сені ізли Қарлар ява, яңғыр ява, әмин хаман барам Бұл дүнияда мен бары тек сені бит ярадам Ұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Ұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Көрдім сені башқа білен жетекләшіп барғаныңны Аңа қарап шын көңіліңнен шатланып елмайғаныңны Менің ерек шыл уақытта білмем нешеге ярылды Аңладым мен шыл шағында біздің yollar бет айрылды Қолларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Шул yolымнан қабат барам, үміт хаманда үзілмей Мың суланған күзлергіне қабат сені үзілей Бар тұқтады, яңғыр яумай, әмин хаман барам Сыңғы сөзні сиңа әйтем, мен сені ярадам Ұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Ұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Жейкіні әр елні план бойынша өткеріле тұрған бейрем ол Сабан той. Ұлысы да кішісі де бұл бейремні зорығып күтіп ала. Сабан тойда зурлар көптен көрмеген достары туғанлары біле көрішсе, балалар есе бұл бейремні бүлек алыр үшін күтіп ала. Жыршы еркенің де әлігі бейрем бар тек яқты қатирелер гіне болып есінде қалған. Чүнки ол бала шағында Сабан тойларда бик яратып актив рәвіште шығыш ясаған. Әхәзір енді еркені телевизор экраны аша көре аласыз. Ол біздің хит парадта популярлар арасында 8-ші. Arıdı yürek, arıdı minen arıdı
Чартның 7-нче позициясендә Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар. Әлеге гаилә җәй башланганчы үзләренә мини отпуск оештырып алган. Алар Абхазиядә ял итеп кайткан. Алмаз да Зөлфирә дә актив рәвештә Instagram шелтәрен алып бара. Шуңа күрә аларның кайчан, кайда булганын белү бик тиз. Алар авылда яши, бакчада да бик яратып эшли. Утырткан әйберләрегез яхшы уңыш бирсен. Ә без аларның җырларына күчик. Барам әле урам буйлап, нидер уйлап. Эре-эре қарлар ява, уйнап. Күз камаша ақлықлардан, сафлықлардан, саф хавасын булмай, тойып киштә сулап. Яндырмашы Раббым сагыш утларында, дөнья матур бары парлап атлаганда. Янәшәдә һәрчак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Барам әле урам буйлап, хискә чумып, мондай матурлыктан булмай һич тә туеп. Бәхет бит ул һәр чак безнең янәшәдә, яши белү ничек рәхәт шуны тоеп. Яндырмашы Раббым сагыш утларында, дөнья матур бары парлап атлаганда. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Атлый әле урамнарны парлап, кадерен белеп булган чакта янда парлар. Артыбыздан һәр чак калсын парлы эзләр, ташып торсын күңелләрдән матур сүзләр. Яндырмашы Раббым сагыш утларында, дөнья матур бары парлап атлаганда. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Һәр хуҗабикә дә җәй көненә зур план әзерләп куя. Яшәгән йортны түшәмнән алып, идәнгә кадәр юып чыгу, өйдәге артык әйберләрдән арыну, бу зур эшне эшләгәч, тыныч күңел белән ял итәргә дә була. Җырчы Гүзәл Әхмәтова да тырыш, җитез хуҗабикәләрнең берсе. Әхмәтованың җәе дә бик продуктив үтәргә охшап тора. Ә хит-парадта исә популярлар арасында 6-нчы. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Шыпшық күзі ғари өзі, кішкене зәңгер шашыға, алып келдің бүлі кетіп, қададың менің шашыға. Сыйпап өсейдің шашыларымнан, қыр шашығалары бердің, шашқаңы білән ерігіме, сен өзің келіп кірдің. Сыйпап өсейдің шашыларымнан, қыр шашығалары бердің, шашқаңы білән ерігіме, сен өзің келіп кірдің.
fikirdik. Şaşakne min siyem şıpşık kuzen kurir kuzge gadiyeme kurb duyalım imusen sipap sidin şişlerimden şişkeller birden şişken bilen yüreğime sinuzun gelip fikirdik sipap sidin şişlerimden şişkeller fikirdik şişken bilen yüreğime sen uzun gelip fikirdik sen uzun gelip fikirdik. Музыкаль койма хит парадының шираттағы резиденті ежірші Шахзат Разметов. Ул һәр даим үзенең репертуарын яңартып тора. Билгеле бір план буенча эшләгәндә шундый яхшы нәтиҗәләргә ирешеп була да инде. Җәйкене исә ул тыңлаучыларын яңа җырлар белән сөендерәчәк. Ә хәзерге вакытта Шахзат TMTV Production белән клип төшереп йөри. Сез әлеге клипне музыкаль койма хит парадында күрә алырсыз. Бу атнада исә Шахзат беренче бишлекне ачып җибәрә. Bugün meni kütme, әнигә барам. Ömür boyu yaratıp durdum sen mine Gayiplenme anlamadım meni siniken yaratığını bilmedim Mine digen yarın siniken yaratığını bilmedim Mine digen yarın siniken Vazaplarım Söyünen Yürekkayım Hazır dili Söyünen Siniken Yaratığını bilmedim Mine digen yarın siniken yaratığını bilmedim Mine digen yarın siniken yaratıp yaşam şatlanıp her günge hayalımda önümde de sen gene siniken yaratığını bilmedim Mine digen yarın siniken
Gülnaz һәм Илсур Шәрипҗановлар да җәй башланганчы җылы якларга барып кайтырга өлгергән. Алар ял итү өчен Мисырны сайлаган. Иң тыныч, тәмле, озын отпуск булды. Илһамландык, бик күп идеялар уйлап таптык дип уртаклашты җырчылар. Дөрес әйтәсез, шәп итеп ял иткәч, җир җимертеп эшлисе килә. Уңышлар. Сарган караңгы мәхәббәтне саклый белмәдек, бар булуның яме калмады. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк, әллә ниләр булды телләргә. Татлы ирем, кайнар кочакларны сагынып кына калды сөйләргә. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары. Үзгәрүләр язмагандыр безгә, хисләребез беткән тапталып. Эх, булмады, булса иде лә ул, бәхтебезне кире кайтарып. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Дуслар, мин сезнең исегезгә төшерәм. Яңа йолдыз проектына гаризалар кабул ителә. Әгәр дә син җырлыйсың һәм синең йолдыз буласың килә икән, димәк, TMTV сайтына кирип тизрәк анкетаңны калдыр. Йолдызлы шансыңны бер кулыңнан ычкындырма. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч юлың сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте ул
бар гомремне улым сиңа бирәм күп газаплар күрдең болайда мәхрүм иттең безне ташлап киттең башка ярны тапты юллары кечкенәдән белми үсте улым әти назын әти кулларын мәхрүм иттең безне ташлап киттең башка ярны тапты юллары кечкенәдән белми үсте улым әти назын әти кулларын Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә аергандыр безне язмышлар сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә ташлап киттең башка ярны тапты юллары кечкенәдән белми үсте улым әти назын әти кулларын кечкенәдән белми үсте улым әти назын әти Җырчы Илнат Фәрхуллинның исә җәйгә планнары зурда. Беренчедән, ул үз репертуары өстендә җентекләп эшләячәк. Икенчедән, бәйрәмнәрдә, концертларда чыгыш ясарга уйлап тора. Бу елны санаторийга барып кайтырга дигән максат куйган ул үзенә, чөнки 30 яшенә җитеп, аның җентекләп тикшеренгәне булмаган. Сәламәтлек турында ныклап кайгыртырга вакыт җитте дип елмая җырчы. Илнат әлбәттә дөрес эшли. Сәламәтлек иң беренче урында торырга тиеш. Менә шулай сәламәтлеге турында кайгыртып торучы җырчы Илнат Фәрхуллин хит-парадта икенче. Күңел ташы жанны ашай рәсемеңне ясый башлай Ара-йыра вакыт үтми әрсез йөрәк никтер түзми Ак сириннәрне күрдем Сири мәхәббәт кәтердем Сири шәшкәләре аша Сиңа тәкъияләр үрдем Ак сириннәрне күрдем Сири мәхәббәт кәтердем Сири шәшкәләре аша Сиңа тәкъияләр үрдем Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай
aşa Sina teqeyyeler üredem Aksirinlerine kürdem Siri mehabet getirdim Siri şeşkeler aşa Sina teqeyyeler üredem Siri şeşkeler aşa Sina teqeyyeler üredem La 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 Hit paradның ең дулқынландырғыш мезгілләріне келіп жеттік. Абсолют лидерні білгілеу вақыты, достар. Тек қазір барлық резидентларны іске алып шығайық башта. Соңғы дәріс, соңғы звонок Некі дұрыс сұңыламадың Сөзсіз гіне сүйімімнен Көзімнен оңламадың Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім Үзілеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кинәт тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Bir yağımda kıyar, bir yağımda upkın Yürekке qadalған, aşıp ütken okынан Янәшәдә хәр жоқ, булсын аклык сафлык Китерсеннәр туар, көннәр бары шатлык Сыйпап көсейдегі шешелерімнен Қыры шешекәләрі берден Шешкәңі білән ерәгіме Сен өзің келіп пікірді Синекен, синекен, синекен Синекен, синекен, синекен Яратуыңны білмәдім Миңа деген яру синекен Unutulған сүйі назларыбыз Ұшасылар келе яқтыға Кешірі күн Сөзім ауыр болса Төзем бары бала хақына Мәхрүм иттің, безне ташлап киттің Башка ярыны тапты юллары Кечкенәдән белми үсте улым Әти назын, әти кулларын Aksirinlerine kürdem Siri mehabet getirdim Siri şeşkeler aşa Sina teqeyyeler üredem Музыкаль қоймай хит парадының бірінші орынын Филюс Кахиров яулады. Ижат кішісі қойдағына болмасын, нәрсек нәшлемесін, ол бары бір қоянда болса, илхам шығанағы әзлеп таба. Филюс та нақшындылардан, шынки ол қобадланмаз тауыш иесі һәм ижат кішісі. Аны өз тамашашысы илхамландырып тұра екен. Филюсның да жайге планлары зұрдан. Тек олар турында ол сіздің біле өзінің Instagram социаль шілтерінде бөлішір һәм барысында сөйлеп. Қазір енді сөзіні абсолют жеңушіге тапшырық та Филюс Кахировның жырын қойып жіберік. Біргелеп жырлайбыз бұл жырды, айдағыз. Жаным мұңнар тулы, әйтер сөзім қалды. Бір мәл барысы, юғалды, қойларда. Бүгін сен қойларда, қойдан іздем сені, құяшта айларда. Кегі қаз юллары,
yıldızlarına. O'tgandan javobni bilaman izlaysiz, ko'p narsa o'zgardi, nek shuni sezmaysiz. Men boshqa, sen boshqa, dema sen yozmishqa, ko'ngillar ushag'an yaraldi vaqtishqa. Kiyib qoz yo'llari yuqori, yuqori, ismim qabatlab sanayman yıldızlarına. Kiyib qoz yo'llari yuqori, yuqori, ismim qabatlab sanayman yıldızlarına. Kiyib qoz yo'llari yuqori, yuqori, ismim qabatlab sanayman yıldızlarına. İsmim qabatlab sanayman yıldızlarına. Менә шулай дуслар, бу атнага дип әзерләнгән яңалыкларыбыз тәмам. Сез 7 көннең иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль кайма хит парадын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Җәй көннәрегез күңелле һәм истә калырлык булып үтсен. Исән сау булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Thank you.